tinga pungei asbosi nanura ngai datanti temane pene maunga tabuei ne poi ko tamara papuning ko ya kuri neira pasina pe ku ibukia arapu namata yang jes ceriai ate ko kora patamara sikako wa tamara pa dibuah kon di mauruan karawani mu yokora ai tima to pe maya ko yon tangira yora nikakailira amananganira chokora pasina kona ni ka itrai ka nganga sika suaroi ko tamara mo ante maka sika mua asima to ni makine ko payangen kita ni purangaira ati matoa am kakawakin na wotam yoran tetap manidar nako ngaira am syati sika suaroi ko tamara ayo panan nartatero ni bubusin ako yung tamara amuan tumaka nti ngapong ngay pakuna koroilo arspika kona katabuy aramaroro ngay ram tanti ay kasi natapiki inaron naratay ni buwi naran nasim ay rawi ay Yesu Kristo sa po si panara ntar mauria tiatua tetama sapan ni kangay tamarari karawa inatawa kiaram inarukuyam inatawa kiam teka yon tiapa nagaron tawa na ikarawa ang aniran tipungay kararari sa tawiyay ako para yarapure nagaron ang kaisika para yarapure akanapure na koira patay kairira na kontagaliyaki nakameura nantibuaga ka amen korapa ete uela maranatha haleluya narantama atenas atatamne eroili amen Rapai rimina di graha. Dai porana kinta yan pepa. Mayroon ako min president sa rin ke Ministry of Finance and Economic Development. Yon na maroro ipo kinta kataw mo ni. O tanga upi minawa pepa ng papi kaya raw upi minawa. Mayroon tayo raw speaker. Tinibos yon ang ribos to the senera yon na account Clippers Open Council. Bukan terjadi atuk tenim matawa na ditamba o tanga tipe maonu no kon tenim matawa na ditamba o tanga o bi matawa te panam papi matawa kaira o bi mawa ana repost to the senera no na account the council tapuan bukan terjadi atuk tenim matawa na ditamba o tanga tipe maonu no kon tenim matawa na ditamba o tanga o bi matawa te pa nampana api mewawa kairana bobi mewa ana ribos toda la senera yona accounts te council anteraina bukin teneriga atok tenimata wan di tampa o tanga te mewanua no kon tenebi mata wan di tampa o tanga o mata wan pepa nampa api metenua kairana bobi mewa ana ribos toda la senera yona accounts te council Peru bukan terjadi atuk terima tawaran di tempat o tanga te pi merwa pe panamba pi mewa kaira o pi mewa ana ribos to the senera yona accounts tamana alan council bukan terjadi atuk terima tawaran di tempat o tanga te pi merwa pe panamba pi mewa kaira o pi mewa ana ribos to the senera yona accounts the council narare pepa ibukin terjadi atuk terima tawaran di tempat o tanga te merwa no kon terima tawaran di tempat o tanga o pi matawana pepa nam papi maro kaira o pi mewa ana di post to the senera yona accounts putari alan council bukin terjadi atuk terima tawaran di tempat o tanga te merwa no kon terima tawaran di tempat o tanga o pi matawana Yesua kaira o toda yona na nukunaw bukin terjadi atuk di tempat
uotanga timeruawa no kon tilimatawana ditamba uotanga uomatawana te panam babi mewanua kaira wapi mewa ana ribos toda senera yona na kam sta pueran council kintiri gatuk tilimatawana uotanga timeruawa no kon tilimatawana ditamba uotanga uomatawana te panam babi meruawa kaira wapi mewa Ani di pos tu ada senera yang na council kuliah alan council bukan terlihat tu kita dimatakan di tempat uang tengah wapi nak kita dimatakan di tempat uang tengah wapi mewa dia panam mepi kaya wapi mewa sisrak okey kaya Korawati kiraga. Himaya sina kono konti harapai rimina. Sisrak mega kaya narana ni osyo andio tapepa. Ya kanana te binisa yo tapewan kana koy panao. Hindi nga po ngayo. Himaya nawakyo na kung may resistencia ko rin ara ka umen benita. Kante ini kabenya kaya ron hindi nga po ngayo. Kalitan da kay tara. Kay na haratay po rin may muayo. Ay ni kabenya na kaya residan panan kiribes on the live streaming. Panao ni kabawin kami hindi nga po ngayo kan na pwede ni Mauri. Jadi muan kata te panan kakaitaw karapain kami tante ini kabeni kakamdini na mirineri ada ngaya ya taka temena na taboni pei mayana ana satia mangori titi pikirai na kabubuti yo ana nakain taka emantim mitong yo anta kain taka emantim mitong tinga po ngayo ya bota panao me raung sati ya karinia ki makain mayana ni kabeni karapain kami bawa ya sana na us metami pa Ani ya san gabi kita anfitai. Maya sibo busina ko imirong sa te kam kariniak. Basta kani popo kini kawakina on katin meto mitong inaraus. Monte mitong ayo ana mane pe mi ngata po pera kiripes payangan purayeta. Kana perente girain kan wante arapo winte ngapong ayo. Kaya kategorya kain na pera kiripes may taponan ako tapona. Tigirismes na pe wakan nin panaway kay. Sa karina agira nakonara. Ara sirak me kaya kaya no pana tenua e manteme tema to pinte me awa na sana ko web amra pa asana ko naramon sirak ni yon to tapepa arena da ka ki me ron tesati gerine me itarawa te inainano honorable pirma ka takane ni ena ko am sirak Kalau pematam TV speaker, ay main na nawake punte, tapanamuan kami urin te, meron tayong hapong ngayo. Ya perwana panaya kaya na kumakor may tarawa tayo na inano. Mga mayroon mayroon TV speaker, His Excellency the President, Women President, ay ni Cabinet, si Cabinet. Tinitan na kaya tara, upun ngayon na tayo ni Cabinet. Away kaya ari kong raya, ametakuya, ng tiyok sintin, meron tayong mga hapong ngayo. Mana de mewa de merung ya kami uri kami pere de meuri aram te beri speaker ya gure no ngapung ngayon tapi kau kos au siragi nambana te bi metenu yo antu ora peba ya kangai te kana ya kona te minita no dia ina ina kaki doni ko ibuki ora ki ake ame kai te ina ake asa ni bokaya Diki, lepakan ang kontay. O agi asway loay merurung. Mako sinang ko agi. Paano kamerurung iya? Na iyaws. Karo ba madam deputy speaker? Rawat sate ayo are na kaya ka ki mayroon te mineta. Ha karinia kin te bota ki ibukin tararwan te meauri ako to kyara ki. Ena ko te mineta. de ora madam deputy speaker kay bun na monta ini meroro monta ini benda kata nam kain kata kaya nang ini mito utun na ini yon
ana pe ni guri ka mai na na pun nang ko de te kan ka mau din nga po ngayo yeri ta ki makai na pe wa ta tu me ta ku na ko tawai nei ta ki mau no manen ta tu me ki to wen kai na ni ko aya ka mau di te madam de speaker aya ka te ki rai nga ko tawa no kom ya ka pa kan pa kan ni ka ba ba te ta mau di an na kon te presidents ta woman minta ni ka pa na te tan ta kai ta ro ngai ra ga ni ka pa na pa ni mau Maori. ayo ga kan na sira ke te sa dia ka ni ek de man mai ta ro di nei no era pa na te ka te sa ti eri ni te man mai ta ro di nei no ayo ga kan te te ayo apun sisina ake ke boya manasia ake asbo bungiak ai ka bo agin te bo no kira me ngaya ora wa te speaker Rabat minita. Bukan nam serak. Temantai. Sate. Berapa madam the speaker? Koraba de minita. Nam kaya karang ini karaunan. Tingin ako ya sina ay kaya po separari spasial bung. Nabubusi at minita na ako nandiay nora dia. Yan takanta ni ngari. Takanga yon taro tinay na kunti pa ni mamanang. Awangi ya ora kaya rong kawar to nora kontai. Di ambulans to yon kan takanta ni ngari to kaya. Punta ya po men ngaya. Kali nabusi at minita kana ako na nora dia ina. Nora titirayo. Pantabay nga naro ko pun ibon kain naro to nora intay ako ngayari amana men ngayan nanti ambulans tete ri ke bo kaya atrayande ro binga pa age te peor mamana nuki age te nani pasin nuki asen tuki busia dai sina busia te minita tundun pari kain naro te naro diginte na ke orak kana ora bangana sen ke bo kaya masa busi teraro nang ke kuna ni kaya ke ngana pana si mga buo kaki ni ko kaki na ko mo ngaya o naro na te yo se te silaki to de te mo iroya na ki anagi ke nang ko kaki te baka na kontay ko ba meta speak Teminita. ana po bukan te sina ke te sa paire o e ko sina ki nora no ne te kin te sa ti ibu ni meroro ma autan mahurin an te akin an kakan de sira ke yo to wana te payare emo menara meroro askangai payara bakam na kona discharge ameta kai min te tai kangan eres meroro ke ton bakan kontai yara ka guys kataya sinora no na te akin te sati sinara te nga kaya ngan do pagi na meta pai ngai askaroya anes bune maguria mo ba kanga epuna ki roiri ako nang discharge ne meta meta ato min de one ta karangai na kita min de prima o era gas bune bairi apa na pun dia isu anga na ro kondin atani ngati ngapung tawasan kai ngapung in breakfast busin the breakfast america royo ako na kanin ni kakayangan okia ma ngayo di tera to wana sina tarea te step na mangai kai ni kona de sabe bai para ngai ye yari beso ro norek ye na bere ai ne pe mangaro norek ari sibugia buita kabunga ni yon ko ina na panuki era haska kai ni kora ma aron mai sinara be on momana aron mai sinara o norek ga sanuki masina nora at bigete sadia kalinek mai tarawati nei nan agai pun na agi na noran no ba ye ga discharge baka na kontai yara ta ramon man ka muas na karoya sina pun ko ko apa sina tawi ara ora ni karo ko te yara pun asaro in marak apun merlung noi ge kuna kan ni pun ka kaya kaya ngai to apun to kan te ba ye ni ba kaya rangan sina ka te yara ba ni ka kaya arun de katauron de ni ba mo man nga te bu akana na ko na ni bubuk nagin kainan hoy kay detay area tangira kina pa hindi tayo ako han kanya ana na mahuri ako tangina mahuri
Ibugin to banda ka nga ngayon. Na, demon ba mo ang aswan ng kasway era minate. Sa bagay. Sila po nagkakowa. Kaya po nagkakowa, sinang discharge tayo meta. Dewa to be mawa, dewa to one. Yari, yamun san meron na tani mahuli ba? Sinakatayan, mga totoo arikin na iyo. Ano po tani nga ating ngapong ito meta. Ano po bus ng breakfast, iyay po na nakay ngapong. Sa rin ka meriki, po ni meron, maray. Ako na kanin. Tan, ibubuog mo ang kurag kita. Di ba ano mamana ang kanataw rin titayan. Masinore, tabigit, sa teammate na rotin, no, ang guys nakakatayin kakayan, ang anto bagay na. Kurabat sa bad. Kurabat minita po kan dam siragite. Takabuan tayo. Kalau meron Deputy Speaker, tapi nida, hai pun panaya kan tarawat ini na, tahu ini kira-kira makan peso bariak, abu na pandai terayu, kakai tahu naron nam nonor yon naron pusmain, tekainan wayu, sampai apa pun kangang ngaron, satay pa yarawat terabat tapi tu norak, iragin nasi, tekayan kini kuan terari tapi on kokik, sekarang orang pengaruh apa, naki ana discharge. Ngapong origi kanasa na marake asani merike wakira mengai te sasukun mo nane te menida karinek sa kadina tam taratar wa bepaide no konte te tirane sa nuko yana ko ye sa pusia kain taraw te ina no ana ke na rota ke terayo pa kia sa kia ke mo na yo pa sa mga ori na kontay na on kakaya rin kata meron kana ro no pa iya sa kata meron ko na ni bubogi te tau te kana ko ye ngeri ayo kara-kara te bedi speaker kaya tahu te bedi apun tahu kina merano kaya sinora na bare kuna redi kaya ngapung main na koki atau kana ye te kana kara tabe sa kaya ni kara ke pai kaya na te jiran pare pun kakawak kara puta no mata kara te meram te bedi speaker orang ngai tahu ki te bedi tam kaya erang kara unan Kurabat te sate kaya kana mero. Te minita ko rin niya. Era pa de sa di karinek mi taro din ina no ako. Era pa naron de noran na yo. Noran de kanga tubante kanga nga ita ko bayo. Punto pa ina bari ina bandaraki. Ako ito pa de ba ito wana pun pun di ne ye taro din ina no. Pun naron anga ni bobo kay kay. Ayo ya kanga kana oraki. Ero ko te ambulance ke. Ang guys, nakatayin kakaya ni Kona. Pangkanahari, anak yan, disyasin di pong kaya pun bepakay ni Tiagin nuwa kayo. Pana mga sababong, yay na siya. Ito, mungkin merulungin di sinaw, tiatay, kawagin na, nandiri nga, yay ba yan, no? Ito mayo, kangat tekan mo nga, dispangay, irikin ako yakain tarawat din na no, ayokoro, na penigilibas ng kapening, Ngaya pa wali tabi tuwa mayak, ibuni kira akin na araw natin, tunu mana o tunay na kundi out senda. Kana yasa di out senda, mga kira akin na araw na niyang mo akin na nakon mo yan. Ayon na ba di, kapag na kaya na ba itiray kay. Na ito kayo, punta pa yan ang kakawag ba. Ito ko tayo po ito naman tayo, tarawatin na no, sila ito ba yan. Yari inang karapate, tisati na rin noran na iyo, nakikiram. Sebayang kain naroon na kaya kayo, sebayang kain karoy na kami ito ba itabuwa. Kasi nakatayan, tutuko akin takang kayo. Kaya pun ko sa babae dali, tapon tuwa na naman kayo nakakatabutan ko aron, tipaon, mamanang paon na nanay. Kangay ng kakawag mo, ari na anak, ari emergency, ari ambulance. Ang nga na ko meron, ako na nagibagbarang yun mo yan. Kaya, kung mga haki, ranari emergency ako agi priority ke ako na gibagibara ke kin na kain pas mayeng anang gutin wara norak ang na sinang pen ni karawaya ka gindayo enapon nang kurakurati aron de bebano me nga nando ari pun disbang sinakatay ni kakaya ni ko agi na maron na yo ay to patungan ani isan ani kamata na ko yaw staff ba Karena pun nak tiap mata, ayah merulung pun kawin ya. Ada pun yang kain mana, ya ti haus, ngapung, angan nabi pan bangunan, ayah pun meriki raya. Saya mana ti mata takang ayah sebar, sena enak di rumah di seti, enak di rumah kain terus ini,
sinawa ko ni kakaya de sepakan ay rara balik sa din na tapi ka ay mo ako tikira ni manoy kain taraw din ina no siya bento pa mga kono tayo ni mga to apun to parang ano ko rugi yan ako ita yari rara ako tikira kain taraw din ina anak agro mo ba spoon pen kakayangan na yun kurap Kurapa te mira Sana ko na rasere karimina, hari na tabi ka mayroon timel sati yari ni may yeso, rabo Dr. Sinte Isintiyang, hinako yung te sati. Property Honorable Madam Deputy Speaker. Tayo may naiwaki na di tabi ka ausira ko at pitamara mo na kami ulit na kayo. Then on the presidents, the women, minute atante. O tan ora ten temeruan temo nga po ngayo. Kamde mo ni meuri. O yo ngane te kan na usislaki. Ko wagi pa eti meto an ye ya kanganga. Te bota no meta ni ka uki ya accounts sa ka po mete yen set bank. Na busia te tau te ka ngana ye na ipopoki ni ka temeru ate iterayo. Ora. Ana kaya kaagi mayroon timinita. The Botakin Makuri Bugin Temani, or Baden Karigiragi, the Honorable Argawan Berestan Serin, the Honorable Dr. Towia to us, and I am the Minita, the Howan Berestans. President, Deputy Speaker, Yapondation of One category in the room, you're on paint and a cow surrounded on time on time. Yung kan takan na select the man sa di akrinek may peso ikan kongo the sa di may peso akrinek hotels pa ANC e bundi meton wak in kauki accounts no ya aki akainano ya accounts nawan temokuli mentau ruwa de ngapung no kon ta tenua te bakantai era Kurapa ta Howan Berestans, wakanam sisirak te sati. The Koraba, Madam Deputy Speaker, I got over the Howan Presidents na nakaka. At the Mero, our young and the book and the district. A Hoa de Tan Maguri, Amwari Tan Maguri, the business like a warrior. Amwari ka kain na rin kau kaya accounts pato kuna hindi kayo iya teman ni musira wa get leave grants ako wa pato to na takanga ay pusmaya kay nga aru ko ba na kau kaya accounts they inset kain na wa kitireta mayroon niya sa kamaguri etireta ni iya na stampa ang na logo the business o tabi wa business ay kawari ka naroon na manili kay agya iya stampa kaya logo na busiya ri kite daw tiya nga na iya na anak kata merwa kena ibu bogi ni kait rati takanga ngayo berapa di Madam Deputy Speaker Nakam kaya kana te Minita. era ba bukan de select yo ayo kakan eko sinora ya kanga ndai te tal momo ki tal business na warre ke ta tan sama de men business ka warre ke ai ka to akinan da men bubura naron te kangang naron kau kona ya accounts met the bank ai to ko bande sa ta yenda nka te ngani ro ye met the bank kana kunan to kana yang ana kunan kamera work na ngai tak na yo de Madam Deputy Speaker tas punya ben ginana baron te sua are pauta te dra the bank win ka working day in accounts ta mo no te agare know your customer ke NYC ke ban pun na so the bank do na na to to ada kan ka ko te accounts ngal ko ai pun popong roi arun te rungun ke ta kin de ta tuare do ni na accounts pa ir su kan bu de pere ne with the money laundering ma te ari ngai ya bun ai kai su ai ka pun apun me to ke ona ri ka ko ro na ta ko ai ngai te bank ke ta inang kan yinukuri to na ya kate ka te shortcut e bon kanga pare yan dise sa un nga ba te dai yari pone ka te pangi nu ro te swayo irang bo bo ka suana na ngana ke irang ta ira bo te mi na se bon ta mo mo da kan do spec
sen kulinin na account na bank yo Australia sibukin nagi koronan de swai nagi gawan de na account te dat bedik edik de barang at money laundering ngai ngan na ngai ayu kan narne ta pun yang setia kali ni de pe wo ide men de na account ke bato agi kurna nun de ini pe ga ga ina nok na ka kin ta te to wana de idea tangia ke ya oro meti de bet certificate de usa de ta me da kan ko wana account sari ta ko wana de akin da ye iter ta tangira ki pa imerun sa kamokuri ta ka te stampa yona akan de ta yenda ki kita tu wana ma kuna ma ngasi ga ngai ammane ga ye pondi ke mai an kana a yang te no no kan an ya ire mu ye ko wanda kan na kai ta ko bon pai ga gu ra rung ga ke ai ko ma ta kan kan ta pun to an an da ye sa ti ya ne ga ba e be ta ka us ko wona na ka ti te mane bukina ba a ke te merun de an sa ka mo ku ki to ke de stamba iro ngai pai ka ta ke te bai ka ai to bo sekte bari na ka ngai run sa ka mo ba na ka na stamba ka po stamba na be te ta Pas na kain ubo ba narna ida kin ye de sua de pauta gay de bank sexy de bank de inse bank to nada ara re ko ora na ke ana re ke ta bon point narna isten ka bola era ora bate ko presidents po kan diga stra ke te sati de ora bari ke Madam Deputy Speaker, era bari kana kami ata te taumen presidensa o ayungan te bokan na usra kite tauwan dai. Ska ko wa ba yen kwana be baide te yen set ba ena kare ke no office ke to hanga wari ke amwari ki bukin ka wakin tenan account te kangai na ururin ko ngai manawiya te to wana peso pa to te pe wari ki te ni ka wa te pe wa yo antara wa te ina no na busia te taumen presidensa pa ya pa ya ngai te berong ayo korap. ora bate te sati ka kana era bari ke wo ti de sak ko ata kana de sati ya garinek ye de baide bukin te kanga de top sun kwa na te de sport complex ke ga ye de contest ne apos ida pesen karona me de banke ye na ande manga bundi muindi yo de madam the deputy speaker ba kanga ngu ga ye ngo de ye de borroi me de mai sa ke na do e kana uta ne pa so inde ke ora au dai mero de militare me na de mai sa ka ga roi ngoro na pa de sport complex ka me la ya na ke me to pa de to na de dai kwari ya to na de bani kai ibugin de ka wogin de ka de no bi sa ke de mobile amilagi ke obse ke na ol binte kau konte na kas mero kasi narita ke na ante to te mi dar de na yo ai mo ogre te sete ye na re pani roi ro no era point of order de ngai sati me tarot hinina Urapa Madam Deputy Speaker, kara bari ki tiseti mei beso, kaya kataua panana tsaka pania. O natabikia ba tsaka rinda, ana yang roi, nakon tsaka women, ang kay ka ngayos, panati tsaka pisi beso, o tibuan namata, yon naratapo, tarawati na inan, puni may paidik, ikarukwat na ya. Kung nante yoga, tsaka women, ni manano na betara matina inan katian jawabise nanuna kinkai tisira tayo korabate sati na ko imke kana ta ko presidents era buat sek meron de sadi de mana mai taro ti nenu na karnia ke ko isto sek mani ngata kan ke to ate ben ke mani ngata kan te use ke to de taro de bola na ye vai da pos karo ka ye ti to wala ki de to ita bon to wala te merena ba ke akan de kan ye de pa de ma ko ba kan an bon na umero longa de manasen de CEO de banga asan no ya container sa kan de ke na ko nga susoy no ri ra
na tayen da ka mo ku nge to sen mu na era kasukan ba da ta bun ka won ga de ga de bank ai ma bun lida ki min na yo na lida ki me de CEO de bank na ka tayi mi ari ka ko me ka ki na ko ba ta so inda a so in ko me ya taya a me te pa ibuni ai yang mo ki na ba ta na bun na ngi ga na te ya on de ti usi na ru na ka o me ro longo na inde ya era na ne u bo ga Kurapa takamen beresten sinde iyo sina gona rasira harimina. Ana tabaqak meron te sati te melna karinia ke mente meita kueran honorable Costa ko Korea. Ena ko imte sati. Kurapa Madam Deputy Speaker. Pamain wak is pa manutang meroronte. Tinga po ngayon, yarite makain na ba wata pueran. Katikiraw ko nam kain takatika ko minayin te tayay. Te Madam Deputy Speaker. Yari siya naman te takamaw rin na meron te nga pong ngayon ako yung ako na-represent sa rin o man-represent sa kariniyak minitan ka pa niya kakam-kariniyak tantein ka pa niya tiritan te takay taraw puning ay kain ka pa niya panante mewa at marunong nga siya na pa niya mewa rapo ay urayin tapi ka takan na usira kaya nampa tinipimawan mo yon to tapay pa nakangay tayo ka na. Ako na timini tayo ka rin niya kaya tapi na. Nikaw nga tumanya pa ay pa. Tira, anak kayo ni pari tau tayo kaya pa inangkay. Ibuki ya orak. Hindi ako nang ray na merawak. Ibukin po ka na yan si kuya hindi ako orak yun Christmas. Kora ba, Madam Deputy Speaker? Kurapa te sati ayore na kaya hakin kanye. Mayroon te ibukin katuyo. Mental health, the honorable now one. bueran na sirek o yo ka khana pon kana yarak sikuyan do narak yon Christmas e bonira ta kain baide are paina kingai ibukin ta kamananga ibukin ta kamananga dinanon te kiribes ke te logo referral policy kuraba te speak Kurapa te minita wakan nam sirak te sati Raba, Madam Deputy Speaker, era pari kiti te minita karinya kinda na kaya ka. Naroon na sa tayo aron pon kanaya orak yon Christmas. Yang anak te orak mana kaya te ka. Ni mawat tara yon te men ibukin to na te pong. Taragin te may sayo ya pun nakita ibukin meong te men na te orak isipuna yon Christmas. Sa tayo pati tiara kaya pun kain nano ati support ya kura akana aron na pa na tima to ansikupon ta meon ke kanan tiara kayo isikunan to nora ke tepu ari mewa ti tara anto wana te ponga ena pun nang kanan kaw kina kontira no tiara ke sa tayo yang kaya pa ina kiyon tarawa ta to nora kay na beri kapani ora kapanin katawrog pa in kapani tori ki pun kanaya king katawraw kana ya kay ngapong ya katawan ko ya katairik itaw pa si kuya to nore ka wakia kangagya ya kanga pa ibukin na pa hindi ka pa kay na koy kanis ka po taw ang kanya ma tawaron warin titira may ino pugi ora ka ke aminan to nore ka ena pun kakurong kanya pa timay siya ni mawat tara ya pun nakitaw yarin nabubusiya timinita karinyak yay anayong titaw tayo ka nora diyain tawa mga kakira-kiyan diki pun kanaya oraki isikuyan to oraki Christmas tariki bukin na pa wata buwaran no andit yari isa na mati tiray na ngay isa kakuha pa pun pubuwa ka na pa pun pa yon Christmas ay na pun nakita utamay sa ni mawata tara kumasin na ba Madam Deputy Speaker ay na balik kita minita Kurapa te sati kaya kana mayroon te minita orinyat ko wara pa bukan sila sa bayan ko sinora na ron na takin na sa team may tabuaran ako buta kin mo ngayon yung karawa ang kapit yon mga dinanuan titirayo naroon na meron at utan na baka yay
Kanga te tianga pa ena ra tu ta na meu ya te te ora ke te ke te ka naron na kon na ren kai. Ye na pangan te yan long term mena solutions kita ya kan tona anagi san te ya wa ma tona se mina. Na murga te ki to nora ke ye ka te yo yan kabura nora anon nora ki te Christmas. Ano ko na nerari hindi ta kabura ke yo ano ko na ndi ke e murga te ki to wana na no ta ko nuwa. Pero ba ma ko na nuwa ni kana ya ora ke adin. Ata ni mga tarangan naron de manere papakayo da ko na makakayak. Ay bugin na ron no de sa di may tabueran no ta bunda ko ya kain tabueran no te reina. Kain di ter may nugo. Iya na yung kay tapotagin mahul kita potagin kuwa. Ibugin makali na noon te mais kita warere ya ang ren kay te orag mana ke te ka. Kora ba sabay. Kora ba te benita po kan nam siraki takawantay te sari Nabariki, Madam Deputy Speaker. Ayra bariki te minita nana kaya ka. Ta bukan di siragi. Nabusia te minita karinya pa ta ningay ana sa yan kami te pai ta anatan na pa ko yon te tarakin te isu ayo ke ta kanga ngayo. Ningay ana ko na nora di ay na pa na kera kaya te pon kana yora kyon Christmas. Kora bariki te Madam Deputy Speaker. kora ba te sate kya kagina may round kite te benita karinya Era pa bukan sila sabay naron no tau no kong waki wa. Esa te bebarong te bebari on the mais. Ay bulsi ka sana kan yon kariken na kariye ya te cabinets. Ata pun taragi na rin maron binibirin kan mga rakan na nakapanuman ya ubuta gini makuri. Man naron na rin Isra ki di sadi ngaya ro pa ya pun dato dasi sate te bari on yo ito po tayo pun nakihaw tayo nun sa taratara nun tiririga buhay ko yun na makaira na kay kura masabay kora ba te benita karinya kapian po kan nam sirak te sate Pasinda pa Madam Deputy Speaker. Ayo pun kahit awari kita minta karinya kita na kaya rang daw pa pun nung kain na pa wa tabueran on day tak me ora ke ati matuan ran refer on ako Christmas. Sinang kahit ako na kon tawtakan pukin akiparan te itirayo kay ska ko wa pun tuon kay nono ko ya ora kyo ari tirari ori pun kain na pa wa tabueran na ke ati matuan refer ke to ora ke Christmas. Eri pun tepanan kahit ako na ko yung minta karinya kita kemate tawtaka pa sa sekuntan nga makuri ay or kantan nga parang kuri kay narap makuro kaya ngo anak kaya katataw kaya tawrain kiparia tawrain tapay kora bari kiti minita ako rin kora ba Madam Deputy Speaker te era bari kaya kantis rak ari ito kora ba te sate kya kakin may round te benita era pa na sa diyan may tabueran na nakos na mon band na kawagi yo ano po na may rula tiroy ay po na nakatikiroy na ba na kuya kain tabueran na tiray na kain di tira may nuko ay daw ba irigaw tayo yo sa babayan kangan si tabi ka tayo na niloro na kuya kain di tira may nuko ba sa kain pa rin niloro yon na sinakatayin kakayangan kapililakian aron tarante mewya inanundo ko yan may tabueran na tiray na o ngayon natauroy na pa niloro ni karoy na ba yay tira ka na sikanta ni ngayon ikana yung kakawag tandaron te tatauroy nuki ka na yabutay na tabi ka na yung makakawag yabutay na ito ang mga kawariya yung kurang ito ayagi mo nakon meruro mga iyo ayari ang mga misti ito kogyo kige matira sa kaya ni bubog na ba yun ay punta ba ka na mga ipanahon na kuya kaya tapueran na tiray na basa agad ka daw tayo ka nura yakanga nga ko webo ni mante dira nari te may sa iyo ni kabuan aki pinila kabuan ka ako sa daw tayo ka tapi yakin ayo na to bay masakain ni ka kibay yon de itiray ka yare sinakay na rin naman na itira ay buno ko tikira na ko yakin tapueran na tiray na Christmas raro ba de Deputy Madam Speaker
Ora te menita se no kona rasira kari migina yo antio tapepa. Ari na tapepa ki meron sali na on a poster apa tuan ke wot jadi kena ko iro ye te meni mita me tarau a tu ye meni mapu te tapon ngau we naron nare kan den ngak karako te bungai kan sira ki patrao mungkin the project yesen ka nikat poki na ki abuana nte ye nan ni karako te bungai ora te satei nakakakam sirag mayroon te minita kariniag ibukin te pota ki nakawa o kaupay na ramerawa te ana podi panatage siwaw ana ko te sa alisira yali de ma raw sati teman-teman kuno ko ni dita ma andra mor ani kamori ko na dita na kamori no ya the all the presidents the government I bring it in kabel yan te karausin te maron ting ngapong ko me pala ni Ako, apa ti Madam Deputy Speaker o yo ti kakanti ana silag ti sa ti man nakalinya ki may minunus aka ngai takan ti Speaker ko rin ti Madam Speaker ko rin tirong-orong ayang anak e kamatwa pa ayasa kamakulag ti tapon kabu bayo kora Deputy Madam Speaker Rabate minita wan bukan nam silag sati Pasina ko speak ako rin talaga ako ang sirak. Bunyan ako hindi kaya sa bahay pa. Kaya ka na to ati minita pa. Anak yak. Di kaya ka ayo yang anak. Yorin yang anak imiri pa anak ngaya. Ema ko men ngai pangai dai sporo ko ai tenu wa weekend kai men ko knows ni kai te bo ye yo e wa ki ngai et ya ki nang kai pa ya ka ser ga ma ko to i don't do geno ga ri mai se lai pangi mai gai ayak rusi ka kan osiraki Rabate sati kaya kana mayroon te minita kariniag kora pati Madam Deputy Speaker ko ada ti pai kai ya karog ti karog pati ram trial ke te baya ka ki Madam Speaker pa teman ya man ki pai kai kon daran ka pone dapatan yan kai ka ak no kon tai ka ai mai ti Madam Speaker ngai akin ngai karogin te tamagul yan te tapoyo ako de beberwari seri gayo ay the trial ke karog ay rasi mare na kononos di karog na trial run ni o ande me gan ye bai te boy ga kuni ika atangi dari kitran hari kabuburan na na sola power te teran hari te atri yo ayale inaki ro ma te sati ya kalini ke menoloste Madam Deputy Speaker pa singnan no bang yati pa gai o ya ke mane ya malangan ke bonak anak bonak ana ning mane nay bugin na mo disati ya kalini ke Madam Deputy Speaker Rabate minita bukan nam sila kita bukan tai disati selain sidang ngai to no bai ka nei bobo kino na kunar mese sidak bugin dirai akaraoki awaki bona nuwata bonga yo sebaide isia kina deminita panyanga yata kuba yese ni makuri yai itwenda ni makuri sebaide itwenda ni makuri ai ka ngana ngari de tekaka ai yaran na yo sebaide kona i busi seba ibon telefon na ko ya ngana usina ka kani mangai bana ko tuo ba esen moraki nei muin de ya di kitani rose etwai matira katiin te akit ngai timita sebai sabusi pa anak apong na ta bayari at wangida anak kaya kaida de kaya ka ay wani kaya ka o say te kaya ka ayat wangak sebai
Kaya kana te minita ko rin yan. Kau era pati, bukan kita silek. Ngai iskara pa di sa di yang di madam te speaker pa. Espanora kawakin ti, takari kita geyo na mor. Igurin pita kita utana ente. Kuna nange sinukongkon kau kote te mina ayo pa. Kangaya kita ngukuri. Karpa no di madam speaker pa. Moana. Nakamato ano es ini ngai makuri ti trarari. Te mini asu geyo. Kalau kita trial yona in February. Itu kita bahasa kisino nos pa ye mayana ye map. Genora kita tekan ayo may arari may nos akata ki mo kan lima kamaguri may maya. Ngata maro ati an solar power get the solar energy kay no ye bikin kakorkorana ni kabayon konan kay tara kay no na bikin karogin kay ma skarapa no de sating kay yang uri akina kay yo anora kakawagin. Ako na ba di madam speaker. Rapat minita. Bukan select tak apa nanti. Jadi. Sebaik kurapa. Yagi petaki endau kurak. Kau kata pada yagi dangger kau gigi. Aku asyik apa kaji nusi kapan. Akhir. Aikan si, itu orang lagi kan. Sangat kan, ngai bukan kami ada tu ayu. Suka saya berbalik dia siapa pun yang kita kapan. Ada kurak sebaik tu akhir itu metuan tua ini bohongan. Pasal usi be nak arah ke dia akan dibuang ada sebaik. Pak, ini tu bagai tuak, awak ini ki, ayah ki mana na? Anti besu udah kini ada sebaik. Sekitar ni ada kita tu sebaik. Setelah itu pak awak ini kingai, ayah ki mana na? Koran suang ini mungkin tidak ayah ke ayah kuan kan? Banyak ni makuri. Banyak kan tu kau dorong di ministry. Awak kita ayah karaya sebaik. Nungat apa ngayu? Ayah kaya wana kada kaya sen makuri. Itu ayah makuri nungat apa ngayu? Ya, amsi seragi. Ayah kaya kana te minita ko rin yan. Kora ba bada mo speaker. Ito ko ba, nakarawan na di sa di akalinik temen na minus. Te nakabatuan ko na ba, aki aring bo. Ingnon tayo na. Ano makuha di best akin. Ako para pun muan bay. Tiyan ka kati tinan trial run ni kakarawak. Tinan nun di trial run. Ano sinorek ba tirapay kakabak. Ang minsan ti pay kay. Sa ginawa na bang aki man nakamauda. Ang nga po kanay. Siya yung karapara pa. Nakuntaman yung buka rin sa nanganida ti buka kay mayroon ti nanari ti UNDP. Nalun na buka ti UNFCC. Kaya si kati mo grab na opportunity sa ikay, ni kati na facility sa ikay, yon, ap makuro, agi sa upan, nanura kay naroon. Panalita kiroy, makanuan the project that the community-based fisheries management. Ko estimate, di matuan na naroon at sa tiya kalinyag naman na minulus. Ang ngayon, sinamatuan ako na pa. Apo nga na pa ikay, yon gawin karok, na si, yasan ka matuan. Ko na ba, Madam Speaker? Madam, Rapat minita. Kaya barabure de sati ya pene po kana misrak. Sana ko narasra ka rimina. Kaya tabakak mayroon de sati timenda may tarawa tingna yata. Honor po tong ani peya proyekta kwa. Yan ako yung de sati. Klaro pati tibiti speaker. O imay na itabi ako israk ko ipunti. Tipanan kami ori na ko yung matam speaker kay ko. Koto yon nam kanta kata kanti tumani ngapo ngayo ko tigiroy na ko ay punti panahon kami uri na ko mo na kunti presidents sa women milita itanti takaitar ay puningay na tanti yo amin sa ki ali ko orayan ti ngapo ngay palanti mew at merong sa ka uri na kami pero ni mew tibiti speak ay uri tapi ka usira ki yanam pana ni mew pi metirunga ka ngay tiakan yai kay naluan karikian pun Toya tan musi taraw te na yata ibugin kayan na yapowi ang kaya kya mo ay di kay yang kay labusiya te militar tapi na payaya na pipay sa uteka ni karikian poya poli toya tan mus kaya Rabasati ayore na kaya ka mayroon te minita na karinya ki mente te pota ki makuri ibugin te swa
Honorable Martin Morris, and ako yung minute. Ko itaw, Madam Speaker, ko rin ano ko tara ke mo ayay nga waya katikiro ayo ya kamauri tilikian na ranuka na ko yung kay patokaram kay takatakan nyo aya kara bana ba ti sa ti tebet na karinek may taro ida tebet na silek ayo ana kaya kaditaw ka itaw ro itaw ka nanun te bubusi ayo koro Madam Speaker. Para ba minute? Bukan nam strike. Tisati. Para ba ti comment speaker ko ninek. O ilang karpati panante minita. An bismayan ti sila kayo at uroy na an wakin ko yay. Tapos noon ti sila ki Madam Speaker. Pati tan mo si may tarot ti tinayita. Kaya waka kaya kagintin niya po uwi. Ayah dia pun nak kon isi ya power, ayah itu tahu siapa. Kerana kon ni bawi ya power, apa ni kali kita ayah. Kerana kon tahu siapa, ayah ya, boleh ayah tidak boleh tara. Nganda kon yang kan di tanti i terawat ini ya tapi kang ayah itu kau keruakin narun keruakin sepangai. Sekarang pati tidak tiap kali sekarang pana kayak kata minta. Pangaya tau roi di nanu yo tolo kon ningan kan dai ina kon andan andi ki yiti atau pun itu aja lagi atau tan musi mai tarawat ti na yo to iko ko wa pa yo to pun sita pun apa yo tan musi na makure ka ko ko yo anti apera equipes era lo ti Rabasati. Bukan kaya kakina meron ti minute ako rin Koroba Madam Speaker, sa kahit awari kita sa tiya, kalinek temen na may tarawatiyat, tinayutan, bukan na nasisilak yo. Ko kasi kanga sinora na periya hindi, tira tetapi kayo. Ay tako ba sipuni-kuni na ben na musin na na peri. Aram na tinipi me uwari. Sa tiya kain katanarway kan wangaya. May ayara uwis na betan mo. So ay tako ba yung kaya ano ko na rabis pa sa makuriya. Atay detaya itu iseroy takamete pa ite ke maka te bobu ya tata ngan sa kabenya pa te pa no konti tira ta te kebli detaya ako korap sa play Para ba minute? Bukan nam strike. Tahu antay sa di. Para ba ti speaker ako kalinek. Ay ilang dapat minita kay maliliya ng ipunin na pinunan ti tumusin nam. Makanya iso orang na patit speed ara komen presensya kanine ko kami sitapo maketi terad na inalun na budget te motion kanaro na pa isa yo ang kanay yaki na busiya pa te sumali rangkan na inakonandan adi na no kayo tan pun penalty diri kayo kita ang kanaro na pa na Wanti kaya ko kinti kakatawagin maninakin na yesan na bubusin ako yiti na konti minta ka rin yakin ang darap. Para ba sa ti kaya kakina te minute? Kalau ba Madam Speaker ada balik bukan sila ko ito ba sa yakin are kai sila kalau ta kamete pa yung kan esway sa ta kamete pa ngayon yakin mo na tahun dekat tahun mana jadi kayu, mereka nggak betul aku dan aku rasa aku dan tahu di supplement kita aku dan bahkan jadi asalnya sampai orang kaya aku akan ada tahu tak ente yang ada ya tahu aku dan pati tahu di supplement aku tahu ini akan jadi kayu karena ibu kayu aku nanti sati ya kan ini aku Madam Speaker. Kurang betul minute. Kapiran bukan dalam strike di sati. Deputy Speaker pun lagi ti bukan di kita teran, awak selek pa ya pun lang panaya, ti tetan mus may tarot ti naya to, ataupun ti tetan mus na makuri ka kokuri or kipes, ano kun ti panan ti mita lang ilan, ilang nisak, o kantin ko pa ti kami to pa ina montay sa, o katikiro ina ko iya pa ti terangi ano radia ina pa, ina kunan mga utag na kek pati supplementary budget na kunti. Tiri kaya po. Enang daro ti minute ti tahu tiang kaya kunan bismaya kay nuliya ti
tan mo sa ka akadinia kirur yang da power it Korapati satu yang kayak kaki na mayroon te minita. Okay? Kai tiro ina pati takai tau na kon yo sa sabun katigiro ina beratan mus ka kana yo na yang angkoran te yo sa ko ina pen ye ta kameta pai tu tena bikina bari abul ko rutin na pera ika meno ye ka wari de ki akai na no ti akete ile cho akete ran ngai ari an ta pai yasna kai na no kare ai ta na fiwo ke ta na transport ai ke ta na claim after the meeting ke ta ngai e to ta na kameta pai wari de ka ngan ta mina ai ari se ana kukuri no rapa ye ta makuri ana korawaki era pati sabai Korapati te minita. Sana kon na rastra karimina. Hari na tabakak mayroon te sati yeri ni may Rampi Honorable Jacoba Jacob Kartaki. En ako yung te sati. Rarapati, Madam Speaker. Ti usisirakingan ya namba na mepi mawanua e kaya ngai teakan. Kona te militari tapena ko teiran rongorongon te meren wani kipa re ipana pa. Rarap. Korapati te sati ena kaam sira ki may irong te minita yeri ni kinde pota ki ni makuri te pota ki ni makuri bukin rongorongon ito ben na Honorable Alexander Tiap. En te minita. Honorable Madam the Speaker, I agree taking that pa mopi manu one mass with our be now. I send Karogi the one te tere and come the way begin taran tabo. I ka in a corner the ye the mere and one give yon pan. In Karon the come the way ayo esongagi the same ilo yakan panada pa ye tabo aketangiria pa inakaro gay ayamare imino kuran tabo ikai ay kunya pa akitaw abakia ebugin sukunto anigiba parang tabu bui emai sei tepa ay kame toto ay na ba manono ay kanon ge ena mga okilaki digi panada digi apo ay bugin karawan kanne atakatartara detapo hari sangkai daragi pa heroi digi ibugin demaren wan gitu tekatartara ayo ena kona ngosna ko tamni demere na maisin takataw man ibugin takarigilaki ayo korang sa baik. Rapat te minita. Pokan dam sira kite sati. Rarapati, Madam Speaker, kunti kahit taon na kunti minita rin ibugin kaparaparan ti magure yasan korok ibugin ti mereruan ibiyon panat. Nan orak yasan makina ti mon titir. Pasning karapati ti minita ti tautea kay bugin ti tirayo arin ora ki pa pun kari mo agina pa ti tamni yer kay tatapekak bugin korokin ti meran wani tapun si ti bukan ti sirak yer tos kan merogin dai kay tiraki kunan nora ki ti tapoy kana ton kunan katiki ti meran wani pari sagi tapoy ki nga agetuin ran kinaki Kowa pa pun neng ang apa kapana pa rin ya pun senikinak. Mita kantani ngar kang ayasan na pairia kayasan na buto ko iriya kain pana pa. Tanda pa iran bi ibugin kamay ngakin ti asib or ti pinnacles. Harus na kain di dagi metau ti akan werek. Pun ti bubusing kan mereka iteranggi konan konsita na kita po ikana sinanukun ta bagi tuin kinak kita bagi segion tiap bagi mereka nak tinangan tabun mereka sinanukun ta bagi tidak ta bagi to tinangan nasi buai tinangan pinnacles pa. Aikan limo kari muak itu ta biasa wakin tapi yo
mga bubo game at tiyak tam di nakateki na pipiti metemer wari mabusi to busi bukan di sirak na kunan ne nura kyan na beron ti tim ari na koro na anak kami tupai rar Korabate Sati, kaya kagina mayroong timinita. Era pa bukan de structured value, era pa de trate de bubo kan yung are katira sa di hari yang may lambi ari katira ayo sa value no ako waari mo de bayar ang kakawak tapos de bayar sinakaroy ang ngayon na kain paano de kain gabi at daw dia ay guri bari mo de timinita ari mau ang ngayon karo di yasan karyo men na upura ni maguri ante ya pundo kon dara badare ari ngayon karo di trate de meran mari ke mise asna ayo to kon te kaya na ko ako punta kayo na ayo asli tare iara pura na rion pan ngani de emergency ki jore kaya kata akan no kain pan i gasan buat meu ya sadai na sadai hari na ko dira na ilo na ako ni ko kina ya ako ni kakibagi ko ako ngaro kay sadai ako bayu punta ka ngato sa sadai kang atre daw dia ngai ka punta kaya kan ko sinta ba yas na kiyakin sadai nasna ko ni bubog na pan kandi ngai daw dia sadai o sinatray na ka na koragi ki rabana gasan dang naging on ban sa dai sa tare la tanu po kay kono norayo pare ko de tigip ngai tak de ba again akasko ki minta sa dai again sa ibuk sinabu po me taring po ni debat na sibayo sa dai me sinakabe ni kono de sa dai an ka dili barayo asna busi tuwe ni bubuk ate era puto kanayo ngai ka ben de digi kain bara kain dandi pato ngayon tao tiyak sa tayo. Ngayon, inakita namin mas nakating magurya sa tayo. Yan na nakatata ng araw na ba? Kaya parang nakakakon para sa tayo. Kaya saan di kita po sinatiray? Ariyan ko na akin na kaya yun sa tayo. Ako di subunan tayo pati kibya. Tumira yung mga kibya. Pulpay ka. Iyon karawan. Yan tiswa. The safety and rin ng tarangin sa tayo. Korabate minita, bukan nam sira kiri kite Sati. Madam Speaker, ay punti tekan kay tau, munti pas tau ba kaya ka ti tapi kare si yasan tapi gente bungayu o kaparaparana yasan manibiyan na bati minita karinyek. Ning dara pati tien kaparapar ay kota gikai ba ti tamni ya wakin na tau tiak. Ayar pun nakakarabar pa na kong tautiak. Sa katuwayo na kong di sim ari na pun kakaya ni meran wani kipa. Kasi nang toro hindi ta kima timinita makain na team dita kina ma tautiak. Sinakukurin orang ti tayan tamni yung mga team ari na mga mananganap. Ayo pun pa yan kain na kiri yara puto namin ta kain na kina pa puto ko kimeri yan pa kain ta sa papa yon rampi ari asa na pandang ay endorsement bugin the project itu ngayon sa katukipayan on the ministry o sa realita ng work ilang person na Korabate Sati, kaya kagina mayroong te minita ko rin era wadi matam de speak ako de narne tekne de kaito de sa di may lambi at tapon kan pan sa nakita ro ki gnayo ani tekin na te tau te ano iyon lambi apun de itu wanari atin kan kain lambi na ko ina ngayon pun kinas kati sinakati kan yo min de versa sa naro na ngai apun ni kita kanga sa te ba apun ni kinakain pan iki ani try kaya rang kayo no ti pupo kaya man takate sa dai ako naras punar arara te boto ninyo ko ba as nakatingin karikyangan po kaya kain paano yung na yung sa day kaya sa day way raporto namin ta ay kaso na ko ay kami akan tabo ay kangangatiro ko yay tirangan rin karukog te sa day ayo takangangan ko nas na nakatingin kiyakin sa day tayo sa day o sa kiyakin dan ay daw tiyak tayo ay sa nabubusi pas na tayo yung bubugan na yun dili tarin ni paano agay natin sa day yun kaya sa day Korabate minita, hiri bukan nam sira kite Sati. Madam Speaker, ay punti kay tau takarapara pa na konti minita. Ning dara pa ti kakan ti tapi ay tau baya po ning matat. Darap. Korabate Sati, hige kana mayroong te minita. Koraba sana ko na restra karimina.
Yon to tapepa nampana ni me me wawar na tabaka kiron te sati yeri ni me no nos. Honorable Sir Jeremiah Tapai na kaim te sati. Sebagai de korpa au ayu sirak. Temsi nyonet moi puntaka ya kor mona ikara ira wote di na. Itu ay mensia ay kana no wa pa ese ke na ngai ya ke te tama tare ay tare wa te magure yo. Kan sirak pa era ka tukoki na ki ka sak ina de tei ay pa kan te ngaki pa inese ni ngai. Rabatisati ena ke agam sira ki ronde berestens erine His Excellency Tanis Mamau. Ena kaim te berestens. Kurabate, Madam Speaker, may wagi arisi panan kategoroi. Nakoy ti ndiniam pati Deputy Speaker, hindi tayo makain na makura mayan. Aram na pensati, may yan man. Nagkaroy ti tigikiyak. Ibukin ti anaus kribas. Okay nga nakakanda na ana sirak ti sa titi man naman sa kadinek. Hindi tayo ay kukunin tayo kinna. Ekanta nga kisan na nakarikiraki te kawaya pa makoro te ririki wo tanga wo pimen mew dapat Madam Speaker. Kurabat berestens wokan am sisiraki te sate Speaker ko sinap mo siguro nung ba inesya diriki na tungari diriki nangkay imani nga te berestens diya ka muan daw siraki ay kangay tirabugi na paya katuwa kinanan na ikakaroki ang tawuan sila sa bahay. Kurabat sate kaya kala te berestens ako rin Irawate te Madam Speaker tayo pa na te sati itarikin na nakawa ke apena nunos na kawa pa makoroy iirigir waiwa apa makoroy ka akarawak kinapa ay desalination plants na ron apa makor. Kung wawagi ta karikira ke men uwat nga mente nota uwat nga tubi merwaiwa. Ay reason ako yan na de ipun iman na bakarawan tanan uta na kinipay na kay pun te karikira ke pun ito ay nang pong roy kanga niwen roy akan karikira kay pare pun pong na benta market tanan karikira kay tanan desalination plants. Kata kita tahu dia kan ibu jadi kena kontak beri ke arang tadi kata orang mereka kan apa makor. Anda yang ayah dia pun man cutana stol tu nuwa tengah wabi mau anga mon jadi tekan tani nga ada iya san iya tekan ngai bukan tu wade itara ruaya pa mga mainginak anya itara na kita pergi kan the ministry ngaya tapi yang kanan ni yon na kangang at na pati paano pa kung kan yang kiparak kan nos on tiririk face squat and tiririk apo ngaw bimen daw au kan tani ngai bubuk na kom sa tiya kalinek harap Rabat berestens pokan digam sira kite sate Speaker era pa yang ay turong ana buka utara pa bugdera erang ininan ka santa pa yayu ada sita yakina sebai de bugdera sira kai pare ang ini pain mentera na ke karaoke angko asya awachu na ke buka na iya ay por andere tinan tang ke karaoke na itapunan ngata pon 90% of them aki buka cekan wa ke yu sebai de abinete ngawan de bugin ang kay simero ya banganesya I say Roy, I make the difference in the Cornell Yamat. You can see again that Paganesia, Ayo, Nete Yeri, or make the difference in the Cornell Yamat. What about the state? Kaya kana te berestens? Era pati bukan sirak ana si update yan na kaya kada may mine bukan na narong ko sati akan news yan kaya na namin te misi yan imerang kayan yan na pamakor. Bukan ada kangal parongan kasakin.
karikira kai Madam Speaker te karikira kai ka apu bukan atau kantor ngapang ke angat buka tani buka ibu kinto paan kai nanuya tiga ras makoro kawa ke pondang dotak jaka angan tiran as makoro te makoro ya pa makoro ya nus ya nang po ngata nang ko untuk menda ka buka kintiran ay pondo ko ikikinte ang jaka ngorana ay pondo ko ina ko nora na sapore apun ya bubusi kante takawai makoro askata engai ni piria kende mete mise pa isari pana pa ngaya ni ero ko yameta yon nousa takantani ngapa ena kiparak pa ngai yang kanjana ena karawa kena misien ayai pa ina ika atari otara asan karawak si tuwana tepe nikaya ni etani ngakina pa yon na kariya te environment tai bukin nare pun tarakin te discharge kana kontera kana ko kana konteta po na mga urupai ana kanena pawana ne makuria kisaki bai ka pepete tam speak aspon ka para na bai na ko yakan apa makoro dokore ke na ipones pa ya nan mai min kita na iron jame tari ni makinak ya ari pun kara ko tanda pa ka unti terai apun tera pa ka wa puti kanga misin no dia te tari no konteran ay pun po na pa yon the market so na kan ay kaskatayan din ako yay pa staw pa inakonan kaya kaya nga arapotan nom tadi kaya ke apun dota ginti tadi ka ako kanta nga na po kaya ite katakamata na kung sisati ya kadine kaya rin ka na anas makuro ay apo makuro harap Kora pati presidents kabilan po ka ng Sabay, Sky, Buwari, yon te pa ya apple ko sin pa ya nan sabay sa pun nagiyota de kaya ka ngai pa irang ipes pa kana ngai na yagi pero nga ki roi mo ko rawana pe karawa ki ngai yagi ta roi bai ya yagi ta roi tanda to wa te ari isan ki ya ki de presis Kora pati te sati kaya kana meron te presidents ay rin era wate Madam Speaker aparo nga ki pa ina mare punya itabe wapai ka ako nan tari te makit sinta tai joan me joan ay ada ako nan mga dimi karike anaron na rin ina mata tari saksi apa makuro yon nos kita pun siap makuro yon nos sarang pibit are tipuina as makuro kaya pa makuro kaya rotak are ngaya atara ruaki ya anta karikina kita ibu puk ya nakakawa kayo era pati Madam Speaker Kora pati presidents sa ako na resira karimina are na tabi ka kiron te mena te sati ya rin may tarawayeta tarawate inayeta honorable tongani peya prayeta kwa ay na ko yung te sati Kora pati Madam Speaker kangay ti akan daw sila ki namba ni may puimaw ako na ti military tapi na kapara-para pandingay na roko ang spaspaki spantarawayita tinahan post tayo Tapos tati ayora na kaya kakiron te military ni ibugin te puta kinakawa kaupain na ramera honorable panatake siwa Koraba, Deputy Madam Speaker, mawayo kakan na selekti teman setia kali ini kami terawit. Madam Speaker, Madam Deputy Speaker ko rin igu kurin takin na kon seti teman may terawit. Pa penguak na bangkai makurian takari kayo sempan terawit. Ikataw tawa kilo kona manin tanin diri kayo. Koraba, Deputy Madam Speaker. Madam. Koraba, temenita pokan nam sirak te sati Yapon na kapanahon, karapara po, kung kakaitaw na kung timilitan na nikayakan yasan tapigay kaya araw ni
te minita nek pa mai sira si pai te nan posi a kain trabalho te yo Ora pa desati ke aga kina merom te minita. Koraba Deputy Madam Speaker te ko te rapa te bokan te selek te irawa machine se bai te kain ta tarawaida te ane te sipa kato e bai te sipa yon machine na award te mo ro tona tona ai o ka kan machine na award te tarawaida ne te asa te mana ka ne ka ai machine na pakan sipante anap mo koraba te Deputy Madam Speaker Bukan tiga mesra kita sati. orang nara te minta ko nek ko apa no te kain trabalho apa na tay ang kan mai sira asipayan kaya nis mai sira yo wots tau ko wan bukan na sira ki anting kan ni tapi na spakin pusakan am tapon maguri te minta ko nek ki te kam sira trabalho te tayo Ora pa sati ina ko yung kaya te minita ko rin yak. era lagi bukan selek te pun tapi na bota kin mau pa na karoi ani ni ada pun kan tarawih te ye tai kanu a katoro kin mai kitan pus apun aro kana pen bisino ko main no kon ya no tarawih ya te tiraron te tai na ka itangi te sati ya kalini sa mapun meroro mai pada ta ro ngai Madam Speaker sibak no tarawih tanti te kono mo ayo na yang roi kita tu wige mai ai apen ta roi tan bos ko ta ki matan ni sin ai ya ta sa rita ki matan sati ya kalinek no mai roi sikaki bai sino orang mai sarawet kono pa mata deputy pastor Ora pa te sati te minita. Bukan mesra kita sati. Benena te Madam Speaker ya benda te kakaita ono kon te minita karinek o sataya te bosi a kakawakin te bosi tarawaita antai kai yari narunda ta penataki ruran kapel ari awakin kan kai te ate ponakin te kerpo ko ayo te wona te kan kar kamar ne pedi kan tarawaita ya akadia dia ye apun te bovisi ya mangori no kon te minita karinek Ante kan di supaya te tiran po sa kai to te kao kita community kita namero tayo. Ora pa te sati ke aga kina te minita tayo. koraba de Madam Speaker ko ti kan te mon be bairi ngismon parunga ti to ke yo ayu te ka wo spesifate te Madam Speaker te kawan sebab ini sebab ya asen te karokin te ya no ya te kantar ngapa te kawan sebab yo ibu nanti te kawan sudah metanti pantai ya karena tu ini sebab ayer si suyon te ka to kawan o sana mesin the word yon te mo to wan to wan pasimpana yon te bos atis te kantar ngare na pun pairi te kawan sudah metanti pa Antai ada nak koi pas paru mari ane kan ya sebuah orang bank council mati metanti orang barongan dan yang tu kau ada demo spasi pak aku pun kan teringat ke panas sebagai kain orang tu word mari tayasan ni boleh angan nakan ai kain tu montai sekarang kalau tu kau spasi payu pai nakan tayin ma ni kau ti bayar sendiri demo spasi Ayah saka suka ayung kan ibaratnya the council mati tanti natai ya pantai yang ina dia indikiru itu ayo kita ayo berbaik ana koroi bukin sebagian tiyan pos ay kay kanto nga panay bubog mo anti tapi Madam Speaker korap binita ako na sa kanina ay natabaka kiron de sa tinarine me tuwe miya honorable tabiranang Simeon en ako yung sati Kanauriko, anak katikiraiko, sepangamaya, ako nga nagme, ilurang ngayon kain, temanay ka rin ako to. Ay panpanayan na kakain tertuwa mayan katikiraiko, panahon kami ako rin na kain na uwap mo ko rin tertuwa mayan, ako ilan ka pa ninti nga ako ngayon. Kami na pa rin na ako. Ngayon ay yung kan, takan ausila kayo, tispikan na ini.
number nawi unuwi matenu anaro kuningai nikiran span ta council ta joana bos nakawa ake 5 class main senior taya korapa speaker naina korapa na belisati te na ko imke akakina te ena ke aka yo irong te minita ibukin te pota ki nakawa ako pa inara merawa honorable para tage siwa ena ko te minita ada pati ana sila ki te sate kalni ki te mena me te jo meang ayo te kakana te pati madam speaker te speaker ko ni ko rin ta kina no kon te sate te mena me te jo meang ba karokon se pan na moro kata to ki to kai te kai ana mana no kon te wi ke yo koraba madam speaker je te bis koraba te minita wakan nam sila ki te sate te speaker naina era ngara ba te minita ale san ka usira ke yo ai karapa ai te speaker naina ita kina te na to kan te kai ye te kai bukan manangan te kono bung duwi ke na yo anya no na te minita ka ne ko kira ona ben ka yo ira wa bosa kan ne speaker naina rap koraba te sate ke akakin ana sila ki te sate te minita koraba ela pati bukan de sirak ko walti ande mon lota de no ke ari karai ki no na boro de sati kalini ki on onoa eto pa si temen me warik ana ko na mo de apnos o ya de mais ana to ro inda ani ma karai ki no na mo de sati kalini ki te bidi madam speaker te kai bukera ana to kai ya sen penen garo ki paronga kan to kai yo anti na kai buke sinen so ngana ni te kai buke na mana to kono po ayo atau ngai kan na to kai ana to kai buke to ana ni asen penen paronga kan garo kan to kai no anti te kampan kai buke au kata ni panai po mo ko ma te ti ma speak koraba te minita pokan di kam sila ki ta wantai te sate Raba speaker ako raba te minita ka rin nekin nakamata tayo ay itong manang ko ano nga to te minita ke ada kayo kaya nang ati ano to mga nasa kana to ba yang na ya ata ya council may di kita pa council kayo te speaker ba te tayo ko puni man tin ni no yay boss ay ka ato kan kayo kaya na kon dito na mayat o kaya kita to pa tao mungkin tera tao nakamatay na tera ti madam speaker ako po natay tan nakawano mo ko sa baya kamen yan man tay dan ngay nga no ya tan nakawan kan bisumaya ti aya po sa takin nako ti tao ta ay mind ti tao ta kayo ayo tao ta ka may mind ay mas pa ka may po so yan ko ti kanga ti pili ta bana no ako kalikek sa mga iya ngariasan dik makai ka korona kan Oai ka tanga un tapun dai kai te speaker ngai na ai apun no konta kausa nang kan so spak na ke pare ye kan ne na no ko spak no ko ya aro akao ang kan ye yong kan ne ye ngilan aro po ta kinaro ka atwere ke spak ai ai apun no kon kan te kausa yong kan ne dita ki mati te ran kausa nang kan pa an ma kan ne po sai kai pare kai no lo ke te ya wa era pa madam speaker abasati kaya kakina may rong minita. Oh, ela pati bukan te madam te speak. Di yang si ponte kalau te ka kai rigan kai pangal korea ki mas sipan na mo ko sa te ponte ka te pati madam speak pa ko na ni pen tok to wona te te kai te mais ati wabu tabun ke yon te kai ka yari igarakin so pa ka ron te korea ka ron te katokan te kai ai ri gi ai te ali ai mo agero ama yengan te pe te kawo nganga te deputy madam speaker insin nai kai ali ai mo ngoro ki to mai ri de mekanika de breaking pa yu te kanga le snori and disposiba de mo disposiba ri pa agiro on the breaking te ani sin nai kai yang ges pa ki de mon dai
sino ni lawa tena makaina awa ruwa kina ba ayesi ayere sekali yang kain karo entero na imai ne ana ko bo sei kai ko ruwa ki mai ri entero ba ano yo anda moro ake mga ya kanga ni bus pa abun busina pa mga ko ruwa ya wa na mata ruwa service na ki anda ki mao ki kanga ale nora kin tai gano ayere kan ti bugin taware me ti total ti ron sa kakuluan si Panti na mo sa dia kaniek na mo ako ti guring maniwek na betutan na ito ye yaki ama utangin ako may yakidik may to pa na guray ti sa ti yari ni ti semen ti may tabdo nang pa aron na peparo ngayon na response pa sakit boya may miang pas boya may miang may yak Zero pa nawa ko ndo mga nasa tadi nga ay sa boya may yak may miang sa bubuin nga ito ni nga yaro ko yiti si para ayote madam Teresi kanya sa katayen kau harus sebagian tempat itu bus memang intero pa yang kan pay sidik harus sebagian lagi aku kan tadi ngapa nih bobo gitu kakak ngabo kan di sila kayo tiba-tiba natin sila meron ti sila teman nakal niya gimana tiba-tiba na kau apa tiba-tiba natin sila Kora bata minita kabelian bukan dalam strek sati Speaker na yun ako bobo to korap ayo kabel na usilete ako wa manivea ay aspas pag po sa ikay itapo na may miang itapo na may mayek ako wa etang inaro ra mabugin telang ke katawagi abe wa tabto wa na awa yare ke para ko ke kangai ngaro ke mabe ya minute may mayek ni kangai awo sa kero ko iro te agia arolo te toge ayano na ko no to naralita kin sa ki unya kin ayo ma kam sige na siguro kin do kita lang ke katawa ka rap mo ko awa tayo ba subundang ni kay nano e kay nakapara ra buri te binida ka ni batawan yang ro no skara para bai payar ma punara isel kay na rap mo ko kita lang ke ya katawa ke ba on ke tawa ka ba inta kay ama nga pun kaya lagi ro ka sa bai ba ngayo awi kay po sa kayo kami tatani nga ba anak-anak ko mo ko iya anak-anak ko ko iya anak ko pupunta ta rami ang amayet yesa malimita na pero tamang kitira mi ang bubuon may miang o may mayek ni bubuon ako nuka natawan gila mi ako ko pati minute ngana anang ino ko sa nori ako ra pa naman karawan spangam anak-anak ko rawan tinanin sinay kay pamina mga rokoy kayo mga rin takapon boy ano mga nagibuon ang doon na sa dati na ano ko pa buka pagi lang dibuon na pagi agi karawa may mana era yun pansi ano yun ay ano pati dispitan din Kora bata sati kaya kakin natin minita kau era pati kemarin bukan na selekti setiap kali nek yang itu apa yang ini saya kira kantor dengan sekarang orang ini seperti apa ngakir gitu yang orang tua anak borio gitu amor itu itu apa sekarang ya di deputy madam speaker sekalian yang orang awak orang ini seperti apa orang awak dan hari perindo on spag gitu posai kayak nak ya amor ngapain nak dari kerana senasib yon teringan meang pesa tadi dia bu madam speaker nak agak lepas seperti itu apa yang nak kita arun di beberapa orang ada, ina arun di, tiada orang isyak, tapi madam speak, maka awak pun, yang orang teman-teman mana kaparan, mereka apa, nanora, yang isyak kita ini orang kata ini kekayangan, ni kawan nak kawan ibu kayak baru nak iru yara bodoh namas, karena kalau kayak iruan kayak madam speak, tapi kayak madam speak itu kaparan, tahu apa, kayak isyak kita bertekan tadi ngari, yang kita orang kayak apa. Angan dama itu apa kalau kebangan ibu kan kata vendik kalau kon si pokai kai nuko ya ada moran ngabe era pati jadi madam speaker sa ketika itu dia dan lain kok temu udah terus temu kalau Kora bata minita sina ko na rasila karimina ana tabiga kironte sati yari na may rambi Honorable Jacoba Jacob Cartag ena ko himte sati Araba Madam Speaker, au sisrakingan namba na ni mapi merwau ka ngai tekan. E kona te military tapi na kamata rungun dinanuan te pupusi are karinaya
nasin pana pa ki rambi in the scholarship. Rarap. Korapate te sate ena kakakam siragi iron te minita erine ibukin te potaki ni makuri ibukin te reirei honorable wategi takayara ena koim te minita. Korba, Madam Deputy Speaker, I mind na ikan ako kakam the segment sa dito man na kanyang may lambi. Ay yapon wata on niya pon ay kan na kamaul na kontiyaw sa iyo na kamaul ko na pon ng speak kain ng tapor. Piteng mataruat sa dinat. An ka tigro the Deputy the Madam Deputy Speaker na mungkin taka rapat taka kay ay sa kamaul na katigro ay kain bayan. Ayo na kaya taw tiyak. Ikaw ito sa tiyari ni may lambi timetuan ruamin na nasisya kini kain sa may dili ya kain panada akya may kay lambi BC ari tabigyan tiyaw sindi yan ko neperi uwatang atri kayo uwatang mew awayo kaya kana hindi kay ni bayde apay naging kay awapun din na ko na batayin panada na nagpukat taw tiyak ibigin tiri kay scholarship yapensan may kakawag payay kay ni bayde akan dia direct nanoya begin taken ay scholarship Korapa te minita kaya akin nam pokan nam strike te sate. Madam Speaker, apunti karapara pa amunti pas na konti te minita erin de bugin kaya kanti sisira kyari. Seneng kai tauna pa bugin kamatuan dari atain ram sin pana pa scholarship. Si de busing kan ataupun sirak kena konan si kamata ta di minita di tiradi kain pairi ada to ina mata ta no kuita pas on ner kena bota rap Korapa te sate kaya kakina te minita. Korapa te Deputy Madam Speaker, rapat sati may pan may lambi bukan na sila ko wala tienda kay paya kaya nariyan dyan na at ay kay marpun na arun na ko roy at ay gibas pugin release na mata kana create sati pa ya ko na rang ay kay putan pun di ko what page to kay yo mga na yar ya ko na ando ko na rabis ko na tawray na ko ina kanan tay tawray ba na tawray no di ay kay na rabis rap Korapa te minita wakan nam strike takawantay te sate. Karapa Madam Speaker, karapa ti militarin di bugin kaya kan ti sirakari. Ako ba ti bugin nora kinta tinan requirements kita tinan kain pay ayapun data kita ti militarin nori terakan. Ati tahu babuntuan ang guar ngayapun tapi kayo ayapun santa pagkakina bantay kano. Ko huwa patuwa na bai ti kain pay kana tanaro na bayapun ti matuna ti kain pay yo. Ada kaginagi pa ate lagi to na sin pa na bege me kay rambi na rin do itarawan na apply pati publishing kana ko na ngora ki jain na yo na re ananga iti opportunity na pun apply may rambi taron na sana ba ngora kintay kanak esan ka upa kiti tinga tibu kayo na ko ya nasin pa na bege me kay rambi o apply may rambi may BC o busmaya kina ben scholarship ngato japun kay sa kayong ora baka nangayan na pa na tungo na kain pairi ari atain na pa na pa kay me kay i resin pa na pa kay me kay rambi pa na apply may ana na apply apun si ya mawur na di minita tim kain na tan mawur kita kina me tau tiak antara ang na ora ki day na yo nariyan na ki ito opportunity rate pa na apply pun may BC pare pun ang kanga tumana ano ko may Winna pati teka penuman ya buburan tekanto ko iterano. Kar. Korapa te sate kaya kana temeta kaya. Korapa te Deputy Madam Speaker ay rapat sa di may lambing bukan di kana sek na yota ko wa kante yang kamna pun ti tangatera treatment sa kokoro no kaya siya ten banap ye kisay tayo ba anak ko ba ngai sita ya sangkarod no koy kan para de tayo wala mangana ko pesa to sa mga karawan din no ayo mat kan robis to sa tiya akan yek
ma engan nam ne kurinda ana kayu ni de be kai tas kura wan tora tent ani kaitra raman tamania de parliament asakon primero ro maro fisho ana ki akona de bogia de yo pa ya te ya ram emol ta na mana na wa kon mana ko bisi ni de kira pe te sate an man ta ni ko kana kayu ni man de ko aban korapati madam Korapata Benita Kaberen Pokan Namsra kita sati. Rara pa, Madam Speaker, ay punti takara para pa munti pas na konti minita ini. Ini rara pa ti tinan ng kani bubo ka ti tritak. Ay rara pa ya pun tritak imba ta minita kain na tan mabut ang na ya po kirer kin kota ita. Itera na kwarto ti kain paire met the requirements on di trai. Pas narap. Korapata sati. Detayos na ko tasra karina. Arena tabi ka giro unte sati yerine mente makoro. Taro tina yeta honorable terieta menikiaki. Ena ko imte sati. Rapa, Madam Deputy Speaker, ako may na wakin ako rin ay ikante pera panahon na pala yung kantaro din natin ko di sete ako ito na rin mayan sa pang makakaw kaya pare karakanta nga wala kumuha kayo na pera kaya pas payo mo sete na pera na akan nangarik sa pangay ko harap ako yung kanda dekan na usirak di Madam Deputy Speaker yung kuna dito utek ang nura riya in karik the post. Ena ko imte sati. Ayo kakana. Yai wawa pos ay ka ambulance intari. Kanta ni ngaki roya. Inarun wo tanga awu melmel. Korapata Benita Pokan Namsra kita mantai sati. Rapa, Common Speaker, ya nanggrabari ka na kaya kati military na kaya kati dokter. Ako tapos si bukan di terari, tesra kaya yang silang timetuan dari kangan busi aron kanga kakayan nangan nanaki orang kaya pun nak itu ambulans pada pun nak pulang terani, pun tari te merana timetuan kau kaya pada pun yang kuat kanga de kain terawi dari metin dekau ya work ke akhirnya ke biona pada kangang aro dan tango ke bos pa esoi nano ko kanga pon tiaya abukin metin ya akhirnya untuk narik pun nak itu bos ya enggak ke pun torai bos me aro anda akhirnya kanga pun te kanga nggak stop pa pun dari di antara itu tidak dokter kaya pakai robot minat dia puwa ya torai uwa ampres aku warta pun saya sibukin makan tarawih itu pada tahun apa pun pengen yang mereka yang kaya ini kan tahu hati betul pengen kita entah itu betul ada pada pun tu bukan tu sudah kini kan hari ini kan aku nak kaya kata itu minat dia kali ni ada sabar nggak suka itu na arun karuan mereka itu tengah tengah tahun tadi kan rok tahu kan tahun ini tahun nalo betul nak pun kau tahu teh atau nembenda atau tepu apa yo terang nalo betul nak yang itu tepu apa nak yang kari kia tahu tiap betul kan ada tahu orang tahun ini jadi kan nak pun andok pasaran orang pun tanya kan tahu itu tahu hat agak kan pak ya tahun anak buka kita ya tahu orang itu yang pernah sinta itu itar erap Korapata sati kaya kakina pero de minita. Orang bukan sila kita sebagai yang bos ay kay ani ataw roy akan sa asan turo kabiya asan baray wawa bos ay kay bos ang branch sa ito ba ko sa nakawagin takangan is sung may taraway itan no kanaro kong branch bos ay kay bos ay kang branch ay kay o arangin bubra
Apa ini na? Setahu saya buste. Emergency gitu nora kayak warik. Aku na nakon de tahu na tahu. For example, warik. Anak ko kaya ini nih so tahu antai doctors. Ako na naman diwa mati kisi. Ako na naman nag-referral. Ini nggak ada yang nakakaya kaya emang atau kan nuki. Nggak asa roya. Anak pa yung tangira te sa tahu tayo kan India. Te tahu na anak pa yung tangira te the World Bank. Ano yung akan tayo nangiya. Tahu sa tahu te temuan kuatan te di kaya po. Ano ko po sa kay. Tahu na sila na kaskuay Christmas tabueran. Tahu na sukuy kiribas kay. Aron taraan po sa kay. Sabi magulim at marin. Ako na manang at open sea. Ito ka paano pa. Ito ka magin. Ito ka re. O tayo mo atap tuwe may yakin nukin na. Makakangay ito. Ako rin mo atap tuwe may yakin. Kung tapo ni kapan. Sinakakaya ta kapin. Pakapin na. Napun kayo nung kinapatayaman. Tayo pun yakin na biya pa ni kapin. O nakuro naman. O tangong tapon. Kaya na nga nato ka. Ako na anto ka kandinis. Pahin na na. Ito ko ba. Kanastaray pahin na na. Anatara anto ang mauliki. Na kundi emergency yan kay. All at once. Sa isipayin na orak. Dapayin buraw na pa. Apon nga raw tayo ka na pa. O busin na. Epon na naroon na busin na. O yun na ba mga pusin na tira pa. Iyon. Sa kipay ka. Kastete yan kayo. Tope ka wari rin. Kaya muna sa na tayo. Inabusto at yabuy. Kaya yun abuy. Enapon na naroon na. Ay itaw kayo nga na abus. Ito ka makin. Ay mga ray na kinakutay tari. Ay mga bus na ko iya kita kero rin. Ko na ba paano? Round na ba ka na rin tiray na. Tiyan na na Christmas na buwan ng tiray na naku kanton. Mga naku, aki kaya. Nurat siya iyo tirari. Sinakukuray. Ay, mon, tukuha tayo na rin. Ay, enaro ka rambulan sa ikawaway. Kaya sa karapahin dia, the World Bank. Kora ba minita? Puakan am strike tahuan tayo te sa te. Pero ba, hindi ko speak ako perang dawat Ano kaya kati minute ako kaya seriyon mereka kaya kata na kayo ito po tupo siya ko rin mga ito ay pun kayo kinam sa kanan ko no. Sekarang para tayo sa akin si taro ito yari at yaman mereka pare hato pakiri kaki besa kero roke sekarang pa nonor dilari te minute awari apon no naki kaya namakor kaya manaya sa sangat na ngayon nalon dikir sa kadira te minute nalon na anak tapon makuri apo mga ngamen nalon elap singa yan Rapat sati kaya kana meron te minute ako rin niya. Rapat bukan isa bayar ako. Enak di rumah tarawih, tapi ada pun yang itu betul kan kan. Tahu kan yang orang kayak muslim betul. Yang mesti kan sedang kerap ini buah kayak. Asal pun kata yang kabuangan arwah ini nakon dari anak kayak sistem marin. Anak Indonesia, anak kapin dah pun bahasa orang pain pura wakai tensin dah berbuat. Anak pun kayak Indonesia betul. Tensin ya kina agak nabe pa ibu indar ruani sin. Asal bahaya ya bos kayak itu. Sebenarnya kerap aku buat lagi nubuat bahkan men baru ngaya. Main do. Baru ngaya ran bos kayak ya wah. Tuan ada posin Video Enhancer posin de merlu. is an AI video quality Aran enhancer. ada posin de merlu ngaya na tarate. Gini bes ni ngai. Angkan dari ada tuan tuan de merlu. Kena orang karawan tuan de merlu di termenu. Ngaya ni anak kita ramai kan gini bes ni arun de kawalan nabe. Tapi ayo ni betul orang tengah berkonan kawalan ni ke arun de memanangan de. Ada kamera mana tu buat lagi ni buat ibu indo refero. Mana aja ni bahan na sim. Hari ini ada medico sim mana kan asa kata yang nak naik sana nak kawari anda. Aku nak ada mesti de buat saya. Nak apa ni kan waya. Nak ia pun nak. Akang aja nak untuk dua meja ke bibis. Asal ni kalau untuk dua meja. Ama kain nak ono tu kaya dia kan. Ama orang mana orang di terima. Ia di sekarang berapa ayu ni bahkan ya. Kain sekarang bukan dari taburan di lain. Kawari kan kita ngorek orang betul itu bos saya. Ya sekarang kalau berapa hari itu asal pun kawat hari itu. Kalau berapa hari kita kau yang ada tanpa ini. India, tahu dia kan India the World Bank. Ada apa di speaker singayan.
Ay mandawa te sati ya kamera siraki. Senakon kamera siraki rimina yon tu tapepa ni nampana onupui meawa randa beka kirom te sati. Eri ni temenda me taptowe miang honorable tapiranang Simeon. Enakon te sati. Kalau balik dem speaker na ini, oh yon takkan usir kan nampana onupui meawa randa tapepa mongai. Tapi ni yang wagi katen tukar di suwa di science di college. Ada ita betul ni. Kalau nanti ya kalau dia tarik tarik na, jadi negara kaya. Kalau speaker ni. Berapa menita? Enak ya kayo irong te menita ibukin te botakin mapuri bukin ay. Ayora na kaya kaki te bin botaki ni maguri bukin terei honorable wate kita kaya eno ko te minute Kurang Madam Speaker, ayun ang dokter. Kahit awat sa diyan, naman na may tiptuan niya, na sila kaya kawag, ayun ang kaya dokter. Today, ay wako putang ng makuri. Kami ito pa yakatiyan ito karag isu ang science, ito from 7 science, dati ka courage. Berapa minute? Bukan am sirak sati demantay. Ay kalau ada minit ada tapi nanti lagi negara nusa kayo, nakawali kayo sa kayo. Nakunti sa tiyak, nakunti minit ada net. Narangan ni nagi tawroy, wakinan orang isu science di college. Jadi dia ay mai ada walk menawar. Tayo. Kaya kana mayroong temeta. Kurang Madam Speaker, arapat sa tiya kanina kumay buat nastek yang ay kuy lukawan dek na nakon sa tiya karaw tiya ka ba inaktaw right ng mga team ay basta kalmo at kawan team yan tapos po kinana tayo yan ni diri ka na natira the issue yon tira tapos katiti ay royal yon hindi tiyado courage Para menita bukan am sirak kita sati. Ay karama de minita de ada SNK kayo di speaker na ini ay kan kawali kayo sa kayo. Nan kawal tem buat ang awal menawa ano tau rai. Kurang tua saat ini tangayan. Enak ko yung kaya kana te menita. Kurang Miti Madam Speaker, para sa tiya karinik, doon lang, buka rin ka sa kayo, ay nga tanganta niya nga, basta pa nakakuhatin na. Ikaw ka na ang waratay, yan, kanal na ba ang roy, kaya kami yan, bukin na sa punori, area na, muati na kayo, nga yas katiri ka kaya, ang ano rin ko ako, mas kalau tiyak ba tayo, kita kita mantim, mas katiri ka nila makuri, nakon kakawat tip, nakon na res, arko na, erap. Kora ba minita? Kabianin bukan am sirak kita sati. Karena kita minitan kan roy iyo alang nisa kaya takin nate speaker na ini. Sekarang pa ayo te nakoy te karo na siwa kaya lang ningay nga dan dita nako ayeri na siya nakinako na kon king sauce may TPS kana kaya nabos ko yon taptuan yan pare ta kalau saksi taptuan yan Pilih kilibas may tapunan karo ko tapunan. Ilang yung bonga na tinili kayo, kaya kamay tali kita praise kita tapo, alian area kinakiyay. At yung kilibas, kaya na namang kabuta para kilibas, na kung tayo mapong ay kayo may. Ngayon natin minta ako rin niya, natawag ang tak, sa sigurang karo ko na tayo yan, ewan niya, bukan daw siya, sabihan na yun ako. Kaya ka na minta. Dapat Tibiti Madam Speaker, arapat sa di makapinan bukan na siya ko ay ayapon nung tan makuri sa usiran makuri pa sa katayan na nukul kan takit na rakot ko on team na nasa native from 7 the David Courage ataw ay puntra te
jadi kita yo are jata kita ari yo nan teng sati bar pundiring kita me ya kana per me ye tuan yang bukan nara rapat chat yang kapan mana puntri yang pura nara anak kapan mana teri yo mangai are mabu ke benda butuh kata kapan mana anda kita kisah kita kapan mana ibu kita education apa yang anda yang koroi tera tempuh tekan dia tiap ke korek cerap korapate temeneta sana kon kana rasira karing mina reta baka kironte temeda de sate me tarau te inayeta ya karinia ke honorable terieta memenikiak ena koim te sate lo pare que como speaker oyo ko sirak yain makinan de kabubu yarang indak amen kura yon na pare kilipes ke yapon ko na pene kare ke terawata kura kai oi te kanga no ko yara botan no me dari ki naron tera meu ye nak pante po jita uta ka karo yon te kanga nei aterang tera kanga na katoro ino kon kanga nga ke na kon diki mendakan te kabubu na kon na pare kilipes korapate sate ena ke agam sira kironte presidente arine His Excellency Tanis Mamau ena koim te presidente te speaker ko rin ayo ka kana na sira kita manana sa ti tarawati na yeta ka dinek ite mato awabis ni ka ke pa ma no bis no ko tauta rapata ni bubu kai ka ko ni makuri kai taran na urupai kanwan pong ai ka akakoko ni ko tak na kanganga ai ka anako nandike mandakan ta ka bubu nara Kiribati Development Plan at the National Adaptation Plan at the Tautera Katiri Kawai ai kaskona ni makuri ni kakora korai ibukin kataura na kone kanganga man pipitaki ni kanwan po ade epuni reke na ba makanganga ai kareke mandakan ta ka bubu ara pa Madam Speaker korapate presidente wan po kan sira kita sate korapate over speaker korapate te presidente na ka ya korapare kin kami toan dari pun ya pun ko wan na berun office presidente pa pun ye kanga yar kin e kire ke me te kanga re vita kin ngaron pong ako siring te kayo pare ta te kanga ane ai kire ke me vita kin ngaron pong to ya pusin tari e tawa kami te kin kita buin kita belum nawan diri ki nako ai to pa kangan kita yari to buta namata ye ya kita bentara ya pa ena pundi ki ge nak to pa te yo sa ena makina kara buta namata apun na makina apun kain ron ta kapupe ki yapun do ta kapupe mo ngai tiki ngai kan tarawit ni are ki pawas mo ko ya rangi mo market ki pare apun mo mana kan pe yan tiri kan to po ki kain na peina kain na peina ta tuwe tawan ai pun nanjen betul betul kan bobo kan bon ya pai betul betul ya ni en betul komen ya kan ida yang bobo kan ya pai kan tarawit serin tarai ya re ya pun daw tarun makulian na pa ki pare apun kapupe ki kan daw tapun po kan te siraki naron na dagan de presidente ane pun ati betul andari makuli me rapatan pun ana rapatan de taute ka to rapatan mesien rapatan de pakau ya tira ro in kai kan ati pun te taratara pun ye ko wana ba ya pun daka de kapupu ngai yo na te betul to tira atane era bati bukan sirak ya ai pun ta kanganga ta bang kin jon nap o ande kanga yaki konan kaki yak bade pun nei te pipitakan kan non bung ai pun ta kanga ke kanga si yang ko itera na de enai ina ko kiribas pun kanga sedua enda itu aja tahu kan ko wan apa si pipitakin kan non bung takan te kabubu takan je ana urupai te yang mete te yabus akan nya ka stay matonda ndi ka kanuan kai te papai ka te development plan kanuan ai kanga san wa kina bai ya din na beto wana kanga tera te asun te ki policy area to wana
protecting and managing our environment, strengthening resilience. Ke an yari ba yana kain taire. Te kanga nano na senang paparo ngai di ki arun kau baira ki ai ka ako nan dota kin pipita kin kan wan pung an ka ti meto kanga arako na pai ngai dai kain ki besi bukin kai taram nai kai. Na yari arin pa kan wan na babai bukin babai saksi te ki bes development plan na ron nai takin na pa ai te kanga te adaptation plans ke arako na anda mga kakayanga nipita te meuran kai tarai kangangan te bitakin kan wal buong ari irianak meta kabubwe rakan te kabubwe rakan nata kanga yabusintari akan kan ka ari ko pakanganga era bat satina na strake enati meto to tauta kan dita merapatan jonna ayara watang kai buka ka ari ke na kon kiri pasarang wata project asag si tadi ngai tera mati cakapu apen endosi tenan sekte sai ka khor ti John Norek arawatan bana kari kira ke John Norek kai tera apita kin kanon pung te tirei ke te tenan kamokuri ayari pun dosi tenan sekte sen kapan ya skai tawate anasek te sati pa mga pun kauringira ai te takanga ngai bukiran kapan saksi te tauta ka mai bukin na ba kaunser na pota kin ya kares ayara kanganga sakata yang kai ni kari ke pai na rapatai ka ko kata yang to merai kagayang akyana ka bibitya sakanga men bisakin kan wan bu rapate Madam Speaker. Korabat Presidents, bukan nam sirak sakawantai kesate. Korabat de presidency napoka au sirakin kata penunggu tu kena tahu tengah setahu bay kanga ya pun ini kira me doa akan tak kabu tangiran tiran temu ada aku kena tahu ya ki teruk di rari efek tu ada tu kota lain tu ada kabu akan idas ada kan ya pun korban tak kabu tu amat ya pun tangiran tiran gitu tahu pa tapi satu ko pa ya pun nomu are yang ada kira kira ini mara pa ada pun karo ya pun karo na betul ya kita ko pa ini kaper itaro ida ya araw tak kasih kaki mente tap erang doa tak mesti erang karo tak pun pe kanan inti usi kai bar sharing ko was ngai da tandis pun namanya kai ki takati irain tiran dari ari pekini piu an makai si yo itu mai ya erang doa takati bikin tandiran tiran ayah kita utiran ya ya nakatipin ako ayo pa ana nagi yon pa naruan na rede an international adaptation program yai manen kai to kiperan tiran tete ako pa apon nakita sa tayo yai to project ani yon kawin nan maki nangan yon da gi atoni ngai pare kai no jo ametan darin tangi datera na singa yon elapot Korabat sate kaya kana mayroon te presidency ako rin era pati bukan di sira ka ti teran pun nan ti tuwana ti tera emon pai eta priority na pai ro tauta es pare wakin kai yon tatara pare pun nangin ti poto nam tera ka yon me buita ka tua me ka yon tar ya tapun nan ni ke ikperak saki katbe si bubu na kon abu makoro dia pun tan na ko bai ya abu makoro ay ka abun dotak tigas makoro aspun tak na betuwana nakanga tes makoro ni nose kaya ria makoro ay ya kaya pun nang dotak kakayak ke iya ina para makoro ay sagi ya kanga ngatiran ke pa harang kakaraw ay kay dikin may tiran ay mga ya kanga kan tangiran the storage ke te kawakinan tiran na ane sikakowa ba tiran pun join kanga skata inga ni kipari saksin ntararua ya manipai ka anam kai na skata ina ban karini te tanan misin na kaya noni te tiran na kon tari na kon tiran an kata ina ban na ntara na ba te
te kanga atas so sisiri kai ka kanga akonan nanga anaki meitari ke mente tenang narun misin nai ka akonan ben kapongan ha ma san do wana takanga ngataran na dapat tau ta ka ben na kai ni pai askai tau ya tani po ka pai tu wana te tera ram kora kora te po ka ye na kon te tau ta ai rabate po kan disra Karabat Berestens, Kapitan bukan Amstrak Tesati. Kolaborik di Madam Deputy Speaker, rabate di presenza. Io quando cogio con terari, alle pondota na enek tek terari te doti ani dikit meta kabu na cogio kar kita kan telan. Ako ang dota pwede ka te mana pa yapon nation I hope that te dota yapon makuri ayo pa yapon nang nation ay dapat pa yir pa. Irian dari, tako ye amakura na po nagiro taki. Ay, nangata takatuto bare ngai kanilo ko nausi wari ka. Darian na ta kan yang ande ke dot ta de buat bita ene ke ngande tiran nari pun safe bugin to mo. Ay pun naki irang tari kana bata pare me ka ye. Tukar nganda ke pun naki boya. Atau aki akara ko yata mane pa pun nai pun nagina tin kara no to dia so dali ra kin kanga le pero de stri ro ya ri to pa to po ne mira ya pun ne chint ayo pa tau te ka pun na makuri an era ne chin ngana lo basa ya kanga ba ko de ko e pun ta kanga ilu ya makuro ka mais ai to pa te po de ngale no nganga bisa ite to te ka mande beta ya ri ta ko se to pa ya pun no mo ayo ko ri de man te ka ri ya are pun na ya kita po ne pa lo dai irang tangrian ko nare ko ran ye de long time effect no ko merungin de ate ke mun ta ta uteran ya ka kare ke teran ya pun isak akan aki lo ta ke ngai to ro ta ki mi pa pun ani min derari aki tang teran yang ngana ke pun de se bugin derari te mo ki ako wa ngi te mena ka ya ko ka puro ko ta yan dari ya ko na se ko na ke te pe no ro ka puro teran pada pun ta busi ki ta ta te mena re ya te to te ka pun dare pa chins ma pun ka wo to ri kana ya pun e yir kuli ri ke yu pa pun era ngi ne chun na re tangiran teran ya pura pres Korabate Desati, Kiahanat Berestens. Erabate bukan disra ka banan si skai tawan na ron na ram kangati taranti tangiranti bubuka na inatavirik en katanya di ano kora ano kono pa iti tauta ano ko ye skai taw bare mun sagi si tauta ka konon karawais skai taw ru yaratan ang ati buak pati teran ipun mo ni pa ina pa irui ngayari ane si sistema tonda nka kai taw ni pano ko yatan ng ati buak ma era patay ka ni roro atay ka ni kauding ito pataben ti tauta ka tiyo ngoran akon tay ka ni kauding atay ka ni kanga ngayon ti pa iruta aron ti meo sinati metonda na ni bubuk na ko ye an katay pa inamo ni pa ti buak kon taben ti tauta era pati bukan sira Korabat Berestens, Horini, Arasira Karimina, and the Paki don't demand the city, Erine, Venteva Makoro at the Ptoem Yang, a on report the Verandang Simeon, and I'm going to city. Speak a name, Tobin, take what to my road with all the time on thing up on a madam. Speak a young I can take a no stick and I'm gonna onubi no. Jota paper. E kona te tau taka ni karika das plants ali tiriki I te pto e mea. Pamangan te CBBL ali beso. Payangan ni buburarik. Meni kona ni busimai kona ia tana kawa aya mais. Aya mais rik. Ibugin te yogi ni bai. Puni yon te apmakor. Aya te pto e mea. Ande ita kena. Taro. Ero. Korabate Sati, and a Kakam Siraki, don't Timinta. He began to Potak in Nakawa, or Hopain Ramerawa, on Rapori Panatake, Siva, and a Hoim Timinita. Korabate, Deputy Madam Speaker, or you the Kakan, and Siraki, the Mother Sati Kanek made the two of me. The Speaker, you were in Congo, the money by you, by Yan by CBBL.
bukin kara pepen digiterita ki ma ab mokor yon kaungakin kar konti tiko kona yon tarau ai tima to an mokuriek ayo ndeita ki ma te councilor te tuya mea koraba te bri ma sik Koraba te minita. Pokan nam stragi te mantai te satei. Ai karabo ko te minita nam kaya ka isek. Pokan kan sirek patawan ningai ana ko nono na yo. Speaker na yun. Tana kara kita utana. Mai nai makana kodik ti ikasko na ko te minita. Ndai kana ko ngiamon wakina ki te kiribas fish limited ni peso. Ai angoi karaba ban ayo ko na tanda ko may yon na mokoro ay kami ni sen kuntarawa. Chokonan ka bono ko konaya dai ningi me. Yan ko na ngutan ko tarawa. Pana nakamay tayo kinubay. Nakapensan nakaw pa. At ito ay nang persin ko na ko bukin na yo. Ito yap mo ko lagi animation kuntarawa. At awayo ito wana angan na yo te speaker na ini rekora ni bugia ada tanah ko. Mentira mayek. Gaya ba wipon na babak. Ako na nakaburak das plan dari tinikay. Pangan sto na kin ke usmayen dayin ingim ya. Akin ako na mauutan kin ako taraw anta kay mo gari angko pa nakarikek at collection beso. Pa na uta ti kayo. Makamaitan anin ako na iyo kinapaya. KFL nako abansan ko. Speaker na ina. Yare nabuset te minita karinek pa ko wa ye te dak na nang hindi radio pa nang karikek ni te meang pa mangan CPPL. Ko na kabay siya kayo speaker na ina tayo. Koraba te satei. Pokan nam kaya kagin nam strike te satei tayo te minita. koraba deputy madam speaker ba te bokan te sirak eko sido ba si bora niyo de gandene ngari asan tapi geti sedi kalnya kita mana bete tu miang ari te ya rali eta uro CPP anga indanali nuagi ma te council te tu miang itu ba ye mana haya kan nasim de CPP ala asan goroya no te tu miang ige bo amban roro ye ma te council yon te karape ban te wana wagi te usin kamay tu roro yon te tu miang o te paida na pa tiraron te ana tiraron nuaki kin pai yon te tirayo meren te CPPL ma te council te tu miang ko sporo na ben yon te kandring are ya ali abun dia gargo ke raiga no te magdi sinan kalau stara ala magdi yon tarawa ya pun yon ba mai sinti ke yon tarawa ayer itu ko ba te kawai ka kawai bering interag terakin di temag di sana kuaskar pa anak kamu kuri yana makur koro di CPPL ino na natin wakin di montay pa yasan kata yang kain karo ko ibu kita tahu roki ada nama saya Yon kakawakin quality gitu temaru antik ayat na katanya mo nga ini kibari makita kay dari master in out na konor ko asa na bangkay noro de saina Koraba te minita. Pokan nam strike takawantay te satei. Koraba speaker na ino ay koraba te minita de nangarin kamata di keron ay katara no kon tai kanrok. May tayo ito man nga isang karwag na kon daw makor sky tawan. Speaker na ino as ka nga te buta kinong maguri pa inaki katuayo na nakamaguri pa yangan kona nukurubukin ayo ibukin kapayaya ana putan namit mako wa ngai kan kilibas ana ka upay
ane kau pai rai tik ai te tuna ai mona ki ka mai sin ta pa ta do speaker nei ya le to ba sna kau nga te minita pa ena ki ka su ai kai pa rongo ke na ane su ya te file te computer ke te laptop mana mo kuriat mana nora ki te kanuaya no sina kon te tiriki apu ayangan kona antita ki te mea wayo iruya ara bota namata as kau nga pa na nakapena ko orang ngai kan te yang busumaya ayo ibukin akain arab mo ko ibukin na pa mo ko kana kan mga ida madam speaker pare subura di na koi ay bura di arab mo ko busumaya ayo ibukin kabayan ta saksi ngai na dita na meki speaker din ay rapa te Korapati sati kaya kagina may ron teminita. Ko ana pati te pokon di selek ko di to ba no na isa tagi na siboro ni ya ma te sa dia ka dia to ba ayo era pati te ko se ko na ayo as na ripedi ang kayo non ti ta ti te mai ayo Deputy Madam Speaker, di non dari tagin na sa salong kay hindi palayo kasi parang si dia ron na ni kapan isna no wakin ko ko na pati Deputy Madam Speaker ko kanta nga ba na ibubok hand Korapati benita kabayan bukan nam strak sati. Madam Speaker, ada lagi kesana tak kita nak pun tak karawar buat tak kait tahu, tak kau ngomong kita nak konten ini tak kali ni kepada ena kali nanti yang ena wakin ayo, yang orang kita minat tamaron, kau ya rapotan nama itu ya, kita ni mangkai. Speaker ni. Sati Yes, you antara itu harap. Korapasati ena kaya kakam siraki iro unte minita nte pota ki numakuri bukin tereirei hanra po ruateki takayara ena kayo unte minita. Korapa Madam Deputy Speaker, kaya tawat sa dia ari na teman na may tarawayita na nasisilak ayo kaya kan. Ito ay wako po tagi makuli ni pero nga kami tapay yon katiyakin CSS bugin asmakurun tarawayita. Korapati minita bukan nam siraki sati. Berapa omas ya busi kanara aras makuro ikai ukanta ni ba orang setegi apa nora na pedi na yu ana ko nandare bon nora ki den de katian terari te chese si tawana ako are tabun de dunia ki naro na ana botan name de e ngai ra sunya ki na pe yu basta pataro tarangi rangin popura ki atau ye okurun asbusi ye payo ngana de ponulus ibugia asmakuro ta ko ye abmakura ke apun nangin popura ke atau ada CSS na iyo harus pun silangin kami na ibu
ibugi as makuro bare kangaya pun ire Depende kanga sing depende. Deputy Speaker, sekali pun men kami tapi iyo to aku seperti kekayaan keprimaka sen apa yang wat dari mina pun tengkai itu orang takang ada per ai kaya as mokoroi kaya 3D yang tapi wa kasan dia to tuan na mangkana no extended to primary school no konti GSS tani mangko kiri kawa yeri kelas 7 6 7 8 9 no as mokoroi arawa tangkai akan yang tapi wa nga sangkatanya ke main na kay sa mga rokon na iyo to sa mga kating kakayangan ng kayingi kay ba to sang bondeng wag no kon na iyo na dikipatot ng tami kay yung sang study online learning online to sang to sang karodira te ay mo ndori internet ta way kay to sa mga kan wag na rin min na rin pun sitmen na sarili umenten men na amena na biyon dira internet awari ni na bate ka amen tu bot ngasi am diyo metay sa kunan ko man diyo ba rin mo ndori dira tinda ngayon may kabuwag sa mga katin kay may kay pangangkan na kami na mero yang na kami na bibito at kami na base na kun kay mas sa purwag mo na ramon tami ya kin kay yer Kora pa minita pokan di kam strek tesati Korap tawa iyo ari ibon kapenyan na veterari ang apukan na au sirek ko era pati timilita punta education na ko ari ibon buwa ka terari ta kono korawan na pati to pay tiniri ni kanis meron tinda peregarang in memano ko iga awa asmo ko yo apun ne wani betu buto no metai yor na kisi ti tarawid ara asna kasu ko inon 20 minutos na tan bakuri ta kaben ta mero age और दाखना रो पाए इन असुनो को बत खास रंग पूरा के यारे तापुन ते इन्वेस्टमेंट एमेतेरोय बुकिन तेरारे अंगा करकांडे की आयाते पई आयोना पई आयोना यार बहुत ना बता पाए सारा ने बोलने के बहुत ना बताया यारी ये पैसे यार तिरिगी के रप Kora basati kya kaki nari kita minita korene te koraba te dibiti matam speaker te sati ma prin bokal na sta kaya nga suway ro kaskwelo ro bakan mangkon na rawag te wagi abo sa diyan ng kayangan pun ka primaka ta pay yang na ntuk musina ba kuna no antuk itong oye ayo kay mga tabi utawan na po aran nakatokong ungon ta pay an muskal ba kuna ta ni pay Kabarawre the supplementary tuwan ari kaya yang ani ko te sate te lidan ta kaitara korine honorable chesti area ambon bugin te kabenian po kana rastira kita sate Koraba te speaker ko speaker kain de tayay takatakan na kain kay pon sarisi mo panan kami audion katikiroy ko as nang kamomo kay ko katakatakan kain kay rawakin te nga po nga yan te tawan away ikan karina te tuwanan kabeniana ana bukan na strict sa te ya karinek may taraw ida te men ay karapang kay kariya pan na takapunga na kabeniana na strict itakban te po te maneben mi ngota buena ko ay punya yap makurare sen kabeniang ko te tautea ka pa ina taray bukin katendi kita kawuan te ses ay sikan mga kauringon mga bubusi pa gaya makuria te minita ya kina mama ni ngate akan apera ya be meme ang ayan na beto na erang kainan no na be hibukin na nanam na be takawai kia te JSS ni tayo koraba te speak koraba te sate ya kana kori kaya kana na konti minita karinya te koraba te dibiti matam speak koraba te sadi ya meme ng pokan na sidek dana sadi benda man atau pun tayo ko pa kan usra tau kaya kate pun sarang ni bang ko troi ta ma mokro akya pun tangi ya nga pa ke ngai pun na no tu na mokro ni kai bare sa si troi ta bare aro ta ba mokro ka remote ke be ya ko sa ko man na ta kan ma ngai ko man ta kan ma tayo no ko bare yang tatang sa tiya putun ni ma korap koraba te minita
kay tarara tay ya ay pun sini yo te minis e tira te bi ayare te daya yo sa karo ko monto kina te sira ki me kaya kaya te daya sana kon nara katawano ay te daya yo ya musrawa mat yaus sa mga tira ki njawa kakang kamrap